Bos días a todos, amigos, dende o meu recuncho de Trevinca. Hoxe, a quenda deste espazo das madrugadas correspóndelle a Eduardo Carreira López, un magnífico poeta que dende Castroverde regálanos no número 19 da nosa revista Nos, a xente do redor, o precioso poema Nos, que hoxe terei o prazer de poñer voz. Nós seremos un amencer rosaliano, igual que un estrato que voa entre solsticios e equinocios eternos. Seremos verdes como ese lene mozo que medra nos valados. Seremos eternos, seremos, sí, creadoras e nais, xermolando poemas que nunca ficarán calados. Seremos viaxeiros, seremos etéreos, como a cerna, duros e persistentes, como o mar, igual que o ceo, eternos, sí, eternos, e seremos hedra e vento, auga pura, estramonio alucinóxeno, e seremos tempos. Sí, seremos. Voadoras ás viaxeiras e arraigadas, e verdes como cuadrifoglios, como as estrugas. Seremos verso, seremos amor, e cando toque atravesar a porta de Tannhäuser, seremos po, mais seremos eternos, poetas, boas xentes, xenerosas almas, percorrendo esta terra petroglífica como os estratos namorados e volvendo a ela como os bicos etéreos, eternos, sí, seremos nós, seremos sempre nós. Gracias, Edu Carreira.